Bonsoir tout moun, koman nou ye? Jodi ale men, nan video sa ale m pou el montre nou yon avyon mwen achete. Kom di nou sa deja mwen men se yon gran leg mwen nan Brazil lan. M fe yon kachton an ti avyon. On gwa avyon, pou m ka di nou verite. An son gwa avyon patikilem. An yon pou yon fonti kondi yon nou kapabwe. Avyon sa ale men li pote yon ban, ate yon 500 moni ka pran. Gwa avyon ye, kom nou kapabwe nan videyo. Avyon sa ale men li bon pil, li kouri. Li ka vole bien haut, ay nan siet la. Kom nou kapabwe, nou fe li men mote yo. Kon nou met konti avyon pou mwen yon fwa nan.